دەمباش تەمەشەوان هێژا و برێز ئەمێ نوچا ژوەرە پێشکەش بکەن فەرمۆن دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. پشتی دو ڕۆژان جوینان ئیرۆ جوینن ئەنجومەنان نیشتیمانیا کوردی بهنێک بریار بداوی هاتن. ئەنجومەنان نیشتیمانیا کوردی ئەندامەتیە خۆ دەستەیە بلندا کوردی دەراگرت. عەبدولحەمید دەرویش دشتاپەیە دێ داخواز دکە ji سەربان و خەونێن کوردان نمسترە. داعش ئاوێ li ser bajarê Kobanê dibira bi cîbcîkirina wê ji biryara dorpêşkirinê re. Hoşyar Zîbarî PYD gelek nêzîkî rejîma Esed'a. دەماوە باش وێجاردی. پشتی درۆژان ji civînan îro civînên encûmena niştîmaniya Kurd bi dawî hatin li bajarê Qamişlo bi hinek biryar û aliyekî Partiya Çep xwe ji rêveberiya demkî vekşand û ragihandina PYD encamên civînê bêhêvî û omîdî bi nav dike. Encûmena Niştimaniya Kurdî civînek li derxist roja pêşemê û berdewam kir ta roja şemiyê. هەروها لە داخستنا vê civînê ji bo xalên serekeyî giring bûn û bi taybet helwesta encûmenên di derbarê destaya bilind a Kurdî û di derbarê rêveberiya demkî de. û biryarên gobisên dermafê partiyên ku ji encûmenê tevlî rêveberiya demkî bûne û nameze şêweyê çûna şanda encûmenê li cûnêv dido. û piştî bidayîbûna vê civînê û biryarê gohatin standin ser van xala me çend hevdîtin kirin digel endamê encûmenê wiha mamoste Şemdîn li ser rêveberiya demkî û biryarê gohatin standin axivî. Ez bi xêrhatnawe dikim wekû dizanin îro roja dawî bû ji civîna encûmena niştimanê Kurd giha çend xalê esasiyeke xalek jê ji bo rêveberiya demkî wek meclisê tê eleqeta me jê tune em pê nemanîne û hek partiyên meclisê tê de bin ev partî divê insîhab bibin ji vê rêveberiya henekê divê nêzik pê beyanek werê xuyakirin û insîhab bibin ji vê rêberiyê ji ber ev rêberî dijî çareserkirina mafê miletê Kurd li Sûrî em nepêrane qet'an û kulliyan. û herwiha mamoste Ahmed Dawûd li ser biryarên ku hatin standin dermafê partiyên ku tevlî rêveberiya demkî bûne axivî. Partiyê beşdarî vê rêveberiya mu'lem bûne me ji wan xwestî iltîzamê bi qerara encûmen bikin. Me gotî ev rêveberiya hatî elan kirin bi aliyatê xwe ne wek em û meclisa Rojava em tefriqî bûn li ser ev اعلام بويه افاهاتي اعلان كرن لا يعني المجلس بشيء امنا بربرسياري وينان دوي اف بارتي ايرو بشدارن تيد التزام بقرار انجومان بكن خوياي ويشبكن وما مستر محسن طاهر بريارين قول سر دستايا كردي ابلند هاتن ستاندن وها اخذي وقفه الوستي ما ديتيها انه تشتي دبن منابي دستايا بلند ام بي نمعنينا اشترافك تي استخدام كرن استثمار كرن ياد الدواجي ام نامك ريكنش راعية بيمانة هوليرا وبالذات سروكي نتوي كاك مسعود برزاني ام جيرا بيجن ويدوين عميدا بيجن نو بيمانة هولير قهايا استنقكي قلكي زحمت ونما بيماني نما خالي دمشن ومامۆستا محەممەد ئیسماعیل لەسەر خالە هەری گرنگە ئەخەوی شێوەیە چوونە شاندا ئەنجومەنێ لە جونێف ددۆ جنێف دۆ باش دایی کنگرê Cinêfê didwa wekû tevgera siyasî Kurdî encûmen niştîmanî Kurdî berêjî bi nêrîna çareserkirina aştiyane ji kêşeya Sûrî rebû her wesa Cinêfê didwa derfeteke got kêşeya Sûrî bi şêwazekî siyasî çareser bike bin çavdêriya navdewletî re ji ber vê yekê encûmen niştîmanî Kurdî jî biryar dayî got em ê tê de beşdar bin şandê me bi hemîşiyanê xwe û layan û pêkhatên Kurdê Sûriya li her welatekî dinyayê ضغط و چالاکیان بکن ji bo xatirê kêşeya Kurdî derbas bibe lîsta kar me bi şêwazekî dî jî wek şêweyekî wekû tensîx li gel biraderên Encûmenê Gelê Rojavayê Kurdistan jî heger wan helwestê me qebûl bikin gem karibin nêrîneke hewbeşa Kurdî hebî berdewamiya sê roja li ser civîna Encûmena Niştimaniya Kurdî li bajarê Qamişlo îro sê biryarna giring bi şêwakî fermî standin.
شێوەیە دەرباسبوون ئەنجومەنێ لە جنەیف ددۆ و داخویانیە هەلوەستە ئەنجومەنێ دەربارەی درێڤەبەریە دەمکی و دەستایە بلند جاندار شەرنەخی بەرنامە ئارک قامشلۆ. لەسەر vêm jarê ji temeşevanên hêja ji bajarê Qamişlo serokê Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûrî mamosta Tahir Sfûk mere serhêla telefûnê. Dem baş mamosta. Mamosta ev biryarê gon gihayê de di vê encûmenê da û çawa dixwînin û çawa dibînin çi helwesta we taybet ji rêveberiya demkiya got biryar we li ser standî. والله بريار حالا قالك مغمضة لسلسة كريم شيخ عمبود بله يا مكتيج شيء شولا جليس جلي استايا بلندو كيف أوليش نسبة ريفا بزياد مكي وقت مجلس أفضل الأمان بيويست قال لك ضرورتك إدارات ويشك قبل منطقة قال لك شيء ليه فرار شيء إدارات بله بيزن بأكل إدارات نعم وأنجمان نعرض وأنجمان الشمال وأنجمان المتن هن باشا الأبيتين أمجيان مسودة خواد بشيء أنا كاس كتم براسي دبياني ده هذا بتلافكر أنجمان هذا بتلافكر أساسي كتابك بجاه كتابي كيولا هترستدل إليك بترجعي هترستدل حبا وأنا أمتاز معليل بله مامۆستا ینی وەکی ئەوەن دەبێژن و پێویستیاوە بڤێ ئیدارێ هەیە لێ تەنێ نەرازیبووناوە لەسەر و ئالیەک تەنێ بڤەیەکێ رابوو ڕاگەهاند باشە وە بریار دایە و کەسێ هەندرێ ئەنجومەنێدا ژە vê rêvebiriyê xwe vekişînin ev çareseriye binêrînata طبيعي يعني فاتين أنجمان دكشاوي دنامات قلت دنامو أول أنجمان هذا قلت أمي بارتي بهم البارتي تانية بس البارتي أمي سلو كتير لكن أمنا موافق والمقولة شو هي أنجمان بارتي فيها أنجمان هذا أو أنا أشوف أونا عنده أنجمان هذا تيك بله مامۆستا پارتی شو پارتی هم در تشکیل نخواهد قرآن کسی سلمخانه لما پارتی هم مجلس که دیگر جمعه که بیتی دبن نام بدون انجوانه جاره که نکمنه چه نام ما تکمنه کوچ مجوار بود چه نام اگر مجلس کس تذکرت و نامر تکمنه اگر مجلس تشتغل طبيعية وأول مسألة بدمي مؤتمر لا مؤتمر في جهة السلم بله مامۆستا دەربارەی دانوستاندنەوە پەیوەندیەوە ئەوون هەردوو ئەنجومەن چه هەیە؟ ماذا قلت له براسي الملك الاتفاق هؤلاء جيبجي كذا ما جيبجي براسي بس ما يعاد شكل الرهاب ضده أبدي وهي آخر نقطة أبدي جهد ما كان بشيء لأنه هو أنطال بس لا نهر بريان نهاتي بلنه طنار بله تەمەشەوانên هێژا دەنگە gelekî zelale em ê hewl bidin careke din mamosta Tahir Sfûk li bajarê Qamişlo em wergirin serhêla telefûnê. Ji aliyekê din ve her li ser encamên civîna Encûmena Niştimaniya Kurdî endamê serkir di Encûmena Niştimaniya Kurdî de Mihemed İsmaîl ji Ajansa Peyamnê re got Encûmena Niştimaniya Kurdî di civînê de biryar standin biragirtina endametiya xwe di desteya bilinda Kurdî de. Bi sedema nepabendbûna Encûmena Gel ya Rojavayê Kurdistanê bi xalên
rêkeftina Hewlêrê ya ku hatiye emzakirin di navbera her du encûmenan da dibin çavdêriya Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî. Ji ber wê Encûmena Niştimaniya Kurdî biryar da ku çi biryar ji desteya bilinda Kurdî û komîtên bi ser wê va bênistandin, Encûmena Niştimaniya Kurdî ber pirsiyaretiya biryaran hil nagirin. هەروەها اسماعیل سەربار کرد ku wê çavdêrê rêkeftinê bixin rû da û çarenivîsa rêkeftina Hewlêrê ya dawî wê di kongiriyê B yê encûmenê diyar bibe. Di hevdîtinekê da li gel Ajansa Anadol Sekretêrê Partiya Dîmokrata Pêşvero Abdulhamîd Derwîş ragihand ku Partiya PYD daxwaza serbixweyiyê ji Sûriyê nekiriye û ew rêveberiya xweseriya hatî ragihandin di vê xûnaxê da ji aliyê Partiya PYD ve qet nedest hilateka xweseriya yan federaliyet lê tenê rêveberiyek deveriye. Herûha Derwîş di berdewambûna axaftina xwe de daxuya kirin, tişta Partiya PYD niha dixwaza gelek nimistire ji serban û xewnên gelê Kurd li Sûriyê. û ev daxwaz jî ji aliyê me ve nayê qebûlkirin di pêşa rojê de. Ameje kir ku rejîma Esed amade bû vê rêveberiyê bi vî şêweyî bidema lê me ev rêveberî qebûl nekir û serbar kir ku em dijminayetiya vê rêveberiyê nakin. Lê Derwîş pirs kir ku çima em nehev beşin di vê prosa rêveberiyê de. û nerazîbûna xwe daxuyakirin bi ragihandina vê proseyê bi şêweyekî tekana ji aliyê yek partiyê ve û tenê sê partiyên biçûk beşdarî vê proseyê bûn. Derbarê desteya bilinda Kurdî Derwîş got, desteya bilinda Kurdî heta niha jî heye û em dikarin çalak bikin heger Partiya PYD bixwaza û êdînema vê desteyê ji aliyê xwe tenê bi rêve bibe. Doh yekîtiya mamosteyên Rojavayê Kurdistanê bi ser Partiya PYD ve biryara xwe bi cih kirin ya ku tê bigirtina hemû peymangehên taybet yên xwendina zanistî li bajarê Kobanî û bi sedema vê biryarê nerazîbûnek mezin di nava mamoste û xwendevanên bajêr derket. Di encam da grûpek xwendevanan derketin protestoyekê ji bo şermezarkirina girtina van peymangehan. Ji aliyê xwe ve mamosteyên bajêr peymangeha beyannamek derxistin û ev biryar red kirin. Herwiha di beyannamê de wiha hatibû em bi navê hemû mamoste û rêveberiyên di peymangehên peymangeha Pêşvero, Ciwanên Kobanê, Voltaire, Descartes, Raman, Errewad, Menhel Feyrûz, Tiyûr Cenna, navenda Elberaam ku em ê berdewam bin di karê xwe yê fêrkirinê, dûrî siyaset û biryarên şaş û bang li hemû xwendevanên xwe kirin ku pabend bin bi karên xwe. Li bajarê Kobanê û beşdarbûna hejmarekî mezin ji qutûbiyan xwepêşandanek hat li darxistin li dijî kiryara yeketiya mamosteyên Rojavayê Kurdistanê ji bo girtina amûjgehên xandinê. Di xanîşandanê da slûgan hatin avêtin ji aliyê xanîşandêran wek cûdetî têxin navbera siyasetê û xandinê. Ne ji siyasetê re, erê ji xandinê re. Vê muzanê derketin sebî ku mawade me girtin em tiştî Tevî ten em li vê derê mane weda yanî pîs tiştî tinayî xwarinê tinayî çixirtiş bo em xwenderê xwe dikine belkî em sibe tişek derkevin sebî sibe helek mesela çanda em mane mawedê me digirine lîle em bixwînin. Em ne derketin wera bêjin si em dixwazin mawedê me veke em xwenderê xwe kemil kin. Hêjayê birxistinê ye ku kiryara seknandina amûjgeha hatibû standin ji aliyê yeketiya mamostan ji berî demekî û ev kiryara rawestiya tanûha lê îro hat bikaranîn. Li alîkî dîn mamosteyên amûjgehan daxuyaniyek derxistin û belev bû li ser rûpelên Facebook û hin malperên elektronî û wan soz dabû wê berdewam bin di karê xwe de ta ku ew werin binçavkirin. û hejmara amûjgehan li Kobanê nêzîkî 15 amûjgehan e. Cîhan Elî, bername Ark, Kobanê. Dorê xistina Dewleta İslamî li Iraq û Şamê Daeş ava ve xwarinê li ser bajarê Kobanê û gundewarên wê birîn.
هەروەها لە گۆر کارمەندێن لە دەستگاها ئاوا باژێر کار دکەن لە دەڤەرە شیوخ کوری خستنا داعش ژوانرە گۆچیە ئاوێ لەسەر کۆبانێ و گوندەوارên wê bi yek carê bibirin. هەروەها ev ragihandin doh ji aliyê Daeş li ser malperaweya Twitter hatibû ragihandin bi avêtina dorpêşkirinê li ser bajarê Kobanê û Efrînê bi nehiştina hemû alavên xwarinê sûtemeniyê û derman û hemû rengên bazirganî bi derbasbûna wan ji her du bajaran re û biryara te kes kiribû her kes vê biryarê bi cih neke wê bê seza kirin. Herwiha beyanê dabû xuyakirin sedema vê biryarê hatibû bi qezenckirina van alavan yên digihê her du bajaran ji bo şerkirin û kuştina Daeş. بەلێ تەمەشەوان هێژا لەسەر گرتنا پەیمانگەها و لەسەر دۆرپێچکردنا باژارێ عەفرینێ و کۆبانێ نەهاژی ji bajarê Kobanê parêzer Mustafa İsmail merê serhêla telîfonê. Dem baş bê kekê Mustafa. Dem baş spas dikim. Belê pirsa min yekemîn ji te re li ser smînara ku nedûr nihabû nêzik bû te li dar xistibû û te gazin kiribû li ser neamedebûna partiya di vê smînarê de. Başa tiveyekê tu çawa dixwînî? Pirsata baş negîşteme? Belê berî demekê te smînarek li dar xistibû. Di vê smînarê de smînar li ser roja cîhanî ji mafê mirovan re bû. Te gotibû te gazin kiribû got partiyê me Kurdî di vê smînarê de amade nebûbûn. Başa heta çira dê ev mefahîm û gelo mafê me Kurda gihiştiya wan heta wek va smînara amade nebin? Belê baş e ew dor bû roja şemiyê ji rêzeçarakiyên Komaleya Parêzerên Kobanê her roja şemî bi awayekî heftane em smînaran herwiha foruman li dar dixin boneya do me li dar xistî ew jî derketina salvegera 65 a derketin danezana cîhanî a mafê mirovan bû mixabin ez ji te re serrast dikim tenê hin endamên û lêderên Partiya Azadî Baskê Mustafa Cemaatê de amade bûn ji bilîwan ti partiyên Kurdî tê de başdar nebûn ev jî tiştekî seyr e û mirov matmayî de hêlê ji ber ku 1957 de ji dîroka damezewandina Partiya Kurdî ya yekem li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê mixabin partiyê me ev bû 54 salin her behsa mafan awan û rêze daxwazên divê derbarê de û behsa mafê mirovan dikin ez seyirman do ku partiyeke Kurdî hiç ti partiyeke Kurdî di wê smînerê de başdar nebû gelo vaya ji bo çi ye yani divê ewa di serî de başdarbana û her wiha ne di smînera parêzerên Kobanê tenê de başdarbana ji wan daha da xwestin divê boneyê de ew ne jî rêz çalakî û smîneran li dar bixin ji ber ew tiştekî giring e dema em behsa mafên xwe dikin û behsa mafê mirovê Kurd dikin divê herî kêm em şarezabin divê derbarê. Belê kekê Mustafa niha di vê demê de ji aliyê pêdêva peymangehên taybet li bajarê Kobanê tên girtin. Diveyekê çawa dixwînî? Yani ev biryarek çewt e û biryarek netîce de biryarek taassufî ji rêze kiryarên peye de yên ku nên pijirandin û qebûlkirin ji aliyê kategoriyên civakan Kurd li seranserî Rojavayê Kurdistanê û bi taybetî jî divê bûyerê de li Kobanê beriya saetekê civîneke me çalakiyên saziyên civaka sivîlê Kobanê ku ji heşt rêxistanan pêk de ve îroj piştî çend saete din beyannameyek bi navê va saziyên civaka sivîl li Kobanê derûkeve û her wiha me biryara li darxistina xwepêşandanekê
ساعت 12 روز چهارشنبه لشار کوبانی به بشتاریا خواندکاران و اندام ریخستن جواک سویر و هر و ماموستین کو پیمانگاه وانا حاتی گرتن ام بهیوینه کو یکتیا ماموستین روجاوی کردستان کو سازیه که گریدای به پارتیا یکتیا دموکرات پیده جواب بریارا خواه چوت وگرن جبر اونا که خدمتا روشا خواندکاران لباجار کوبانه هر وها نامش پارتیا که سیاسی بریار و فرمان خواه همو آلین جواکا کرد کنترول بکی و بخیر بن باندورا خوب بن باسکن خواه. بله رخصنه سویل تنها آنی سر زمان نوی واتشنا که مصطفى؟ يعني حيشتري خستن همو چارچوبه که به هوا چیرکن بنابی چالاکین جواک سیویل کوبانه اوش کاملای پاریزرین کوبانه دیکته هر وها کاملای اندازیارن هر وها مجلس طبی لکوبانه هر وها کامبند هیرو یا جنا کرد لسوریه هر وها کاملای سبا یا روشنگیری کاملای سنبله یا روشنگیری و گروپا آشتی کار لکوبان. بله که مصطفى ام هرن مجارا خوی سرک او جی دور پیش کرنا باجار کوبانه جعلی داعش و گروپن تندروا باشا اونوی که اون چاوا دخوینن يعني أبا تشتكي ما فيش بيني ذكر جبر بارتيا كتيا ديمقراط بريا دمك القامش لو يعني داخياندن كو أونا إذيك ريفابريا ك السرانسري حريم كردستان سوريا وهن حريم هفبش كوجا كردان وجتين سوريا دن بيكته هروها باش زانن کو داعشی پروژه که خوابو کو لبن حریمان میرنشین امارات اسلامی چه لدار بخه يعني و لهب كتنا النابا حدو بروجاندا يشت تشتكي وها بهوله مخابن يعني روجا بينشمه ده نهات ملزمين قارنه هروها درمان وتشتين جيانا روجانا نكشتي كوبانه بحث خود کرنا آباد بل نکار نها بيشا آباته گرتن جبر دو بشب تنه نيف ساعته که آباته رو بردان و ایرو آشکره بده کو آب جاته خود کرنا سر شار کوبانی آنها بهیدی ما کو روشن و هذا شيء دبن گر که مصطفى اوان گروپان بوی کاری دجمناتا کیت کن شرکی دکن افکار گوپه درابن يعني كسن سبيل وهمغلاطين سبيل يعني للدربة حساسية سياسية وللدربة بكشون عسكري تنظرها يفجي وداعش تا بيتن قطن جبر برنسيبنا أنا همو شرين أنا جورد ديوكا جهان دا وبشرية دا همغلاطين سبيل للدربة يويد دهاتن هنريزة هفتيمان وسوزن واتفاق وريكفتن الناف دولتي دا بدربة دا أنا مخابن وجروبين سوريا دا إيرو شاردكن تريز أوان تريز قرطن أوان جواب قيمان وسوزارتنا يعني إيه أنا نهاب باجي دريبه لكوبان إيه والشارع عفرني والهريم عفرني بدأ تنا وهم ولاتين كرديين سبيلا أم ببيتين نالكوبان تنا كرد دجينا يعني لكوباني شارع كوباني دندر شورش سوريا دا ميزي بنج 6,000 مال عرب كوش حمو حمسه وأدلبه ورقاية لكوباني بتجيبونا يعني وقت قنابر يعني نا كرد تنه يعني بابريارة داعش نا كردان تنه زرارة دينه كردان چكار دبي وري كرن كاكي مصطفى چكار دبي وري كرن جبوتين وبرچيبونا كردان وري راوستاندن يعني مع وك صازين جواك سفيل كوبا دا سبيكا بريار ما بيستي
بيان نامه درخص و بيان نامه مع ائتلاف النتوي السوري را بريكر هرواج حكومة انتقالي بسرقتية أحمد طعمة وجهن جمانا اجتماعية سوري وجهمو آليا سوري وجهن ريخصن الناف دولتي را وما نرنا وقت جواك سبيل كوباني وقت رياسيام جواك كردي دا لدروي حرد مجلس كردي معاشكا هكا بهيبنا وآليا كوما أو مخاطبة كري تبقرن ونا بروجانا مرة بشوبينا روشيان بهيبنا كو ونا باندور كربن وكاربن چاه سريع كيشبك وزيرا ببين يعني انكاركي دبينن جالي هردو انجمناوا درباري ويكي يعني تشتكتنا يعني آلي كوميتايا وانا بيوانديان هاي المخابن جبر اونا طيبتيشي انجمانا قلا رجاوي كردستان او آلية كي روشا بابشونا وكاري يعني لديشي داعش تبعت باور ناكم كو اونا كاربن ترولي وبكن لان بيهيبينا كو جبو جيانا كسين سيفيل وبرجواندية همولاتية سيفيل كو بسات حزاران الكوباني باوي کی سیاسی تفکر جبر پبچون و شر نداویه داویه او تنه فرصت که و ریا که چهار سریع سیاسی را دهیم. بله اون بیدنگیا هف پیمانی اون چاوا دخوین که مصطفی درباره وکارا يعني دست بي كده مخابن يعني ائتلاف النتوي سوري نباندور كرا سر خاكر هندر سوريا دا باش دشو بينن وندبينن كو بيتري والجروبين شكدار نات بن سيوانا ائتلاف النتوي سوري دانا ائتلاف شي قر سر عرضه نبهيز به بلانسكت خريكه بله ببورن دیارا هلا مهات برین لی گلک سپاس جبو کاک مصطفى اسماعیل جکوبانی مربو سر هلا تليفوني وزیر دروای عراقی هوشار زیباری را گهاند کو آرمانجن گله سوریه بو گوهرتنا رژیم روانا له هشیاری له همبر دامزراندنا مرنشینک اسلامی له سوریه ده هوشار زیباری له پایتخت بحرین المنامه د کوربندا او لکاریا ناف دولتی و هریمی ده درباره کریزا سوری و باندوراوی لسر نافچه آخوی درباره ریوبریا دمی یا کو پی دیل روش اوای کردستان را گهاندیا زیباری دیار کر کو تفگرین هنک گروپین کرج بورا گهاندنا هریمکی کردی آرمانجن خراب لپشت هنا و گوت او پارتیا پشتگریا وی که دکا گلک نزیکی رژیم اسدا هر وها زیباری سربار کر کو اف تفگر یک جلیستکین رژیمنا یکو دخوازه هردم لسر دستهلاته بمینه هر وها زیباری رد کر گوتو هیزن ولاتوی لنافخاکا سوریه هبن دداوی آخاف ناخودا وزیر دروی عراقی بانک لیدیدزنا چاره سریک آشتیانا جبو کریزا سوری کر و جواکا ناو دولتی خواست که جه بیکریا خوا رزگار ببا. بهتر کار خلکی لسر الکتریکه و برینا الکتریکه دبه سدما راوستاندنا گلک کاران و خلکی باجاره تر بسپیه گلک پرزگریکا جبونا بونا الکتریکه دکشینن کام بزانن خلکی باجر چاوا جیانا خوا در باستکن افو چند روش تر بسپی و گندواره وی پر زحمتیان دکشینن جبر پرسکریکا برینا و تنلبونا الکتریکه دناورا روش و شفید دا بهتری 4 ساعتان نای جبرگو پیدویان روشانا بالکتریکه و گریداینا هر تیج سکنی وکا کار خواندن خوارن و گرماهی ولاتیان جی نرینن خوا شعار کرا وها دانا خویا کرن الکتریک خلق اساسیا وی کاری می روژه دا ام جی وکا کاری می سر کمپیوتری ام نکارن بردوام بکن جبرگو ام گلکی شپرزد من جبوی کهربی و زاروکی مجی خوانده نکارن پیک بینن و جبرگو غاجی بهایا و تعدیل آویجید که
ومعاناته خود قالكي دفي جبوي كهرباء ام دوين وام سباسيه جبوي قناتا اركتكن وهاتيا دنجيمة كهيني ازماني. بالنسبة للكهرباء بالفترة الأخيرة يعني وضعها سيء نوعا ما، كانت أحسن، نتمنى الأفضل ومشكورين كل المعنيين على الكهرباء. لها دور إيجابي لما تكون موجودة الكهرباء في عامل دفء، عامل أمان، ممارسة العمل بأريحية. الكهرباء هي الحياة بالنسبة للبيت والعمل والشارع. أجمرة أم بينن إنه حياة سعيد سكني جبر كهرباء لأنه خوارن سر كهرباء خواندن سر كهرباء ديتنا أخبار تشتار سر كهرباء كهرباء حياتها ما يومي دقلك يدمشي أم ميزين إنه ساعتك هي ودسة 6 ساعات عنينا أم ديسا باكنا قلي خوجي إنه برقلجي أريكاري بكت بشركات كهرباء دشون دا مباري خدا نافندا إلكتريكي وبرپرسه وی وهاش مرا گوت براستی پرسکلیکا كهرباء جمع بشر درام بوا مخارجي ما زيادة بونا منها فرقانها بين السستاني ضعفها ملد أريكاري بجار كده مرة ناكي وكهرباء جمرة محددة وكمية محدد جمرة عيران زيادة بناكي محطة بالخبط فصلي برگو الکتریک گلکی گرنگا پیوستا گوچارک شوی پرسکلیکی را وری دیتن و ملد جیبیر آلی کار به جبو کانال آرک تی وی دلدار حمو تربس بی جباجار تربس في مهرن باجار عموده والنافندا نوروز سازيا برزاني نمر خلق دي ازمان كردي بداوي اني جبو شاگردان و باورنامه وان ايگو هاتن بلافكرن لسر شاگردان فرمون هنو في راپورته مي كردي قلك دول مندو بيفي وامال باتا بدر خان برو مدبو مقدار جلادتو كاميران سازیا برزانی نمریا زمان کردی لباجار عموده گرزکی نه جی گرزن زمان کردی لدارخست لناوندا نوروز اف نجاره کمین یا سازیا برزانی گرزن زمان داردخه جبر برینها گل گرز بجی آنی ازیرو که خوشم که سفید زمانی خالی کردی بومه زمانی من شیرین سازیا برزانی لکم و مستم مسئین که اشتم فیر زمانی خوبی بن و ناز بکن ام ایرو جفیان جبو کمک شاگرد زمانی کردی فیر زمانی خوی کردی بون و دارش کرد سازیا برزانی و براستی گلکی رو کیف خوشه جبر امکان دمک زمانی خود تبایفن و زمانی خود نیفسینن جبر زمان ما هبونا مایه سازیا برزانی کرده که جبو فیربونا زمان کردی لجم که چو خورده عموده بله تمشوان هجا نهاجيج فرنسا سياست مدار عبد الجبار شاهين مري سرهلا تليفوني دما تباش به مامستا سپاس مجارا مجي يام بترا گفتگو بكن اوجي لسر جنيفيا لسر آلية خودي باندور لسر جنيفي او كسيتي دا آمد ببن بله تد نویسانده خودا تدانی بود نیتا و آلية خودي باندور جلبوكي امريكا وكي روسيا گو کردا به یک آلی وک آلی یک سربخوا آمده بکن ده جنیفه دا تلسر چه اعتماد کر ماموستا حتى تأذيك قوت بري إشكي بالسرية كي كونغراجوليف بيتدو مشتغل كونغراجوليف كي تيدا بيتر باندورا وفايدا كي تيدا هيا بيتر نظام كونغراجوليف دو وأوبوزيسيون السورية عرب وحركات الكردي يعني فرجابون وبلابون حرب الطرف جديدة قال لك ضعيفا نقوكي دنافر اوبوزيسيون عربي دا كلك نقوكي يعني جبركو هر جروب اوبوزيسيون عربي برداي دولتك هرمي دا ودولتك هرمي دعمويت كي وتبنيت كي جبر ويجي او اوبوزيسيون او جروبونا تكسكي برجواندي قال سوري بباريز تماما تاني برجواندي او دولتي وان اليكاريا وان كانوا دولتي وان رعايات كان تاني برجواندي وان بباريز
بله ديان جندري فانا قوقيان جي قالك ناقوقي بلكي تست ريجيمي جي دناف اوبوزيسيون عربي تجي واش تشتكي يعني وقت خويا كرل انه ريجيم جروب ريجيم جي دناف عندنا جبر بيجي امدلرن يعني جروب مخالف اوبوزيسيون عربي موقف وان قال لك ضعيفه جارنا تنيري ديفيجن اما بشداري كونغرا جنيفي تديو بدن بشرط جارنا ديفيجن اما بشرط تابعين جارنا ديفيجن ام بشدار نابن يعني تنيري تت موقف وان الراس درستنا يعني نراس درستن اد ديال وقت تخويا كرن اف كونغرا جنيفي تديان يعني وقت صفقات دنافرة دولتي نظرة هيزن دولتي ودولتي هرمي ما بين وان والرجيم اللي تشكرن يك جي تشتي كنت خازن دولتي وقت امريكا تشتي كنت خازن جدت رجيم بقرن كيشتنيكي بيكو بشكل كخوجي بارنا رجيم او رجيم بي تشكي هون تشكي وان استراتيجي دس رجيم ده وتشكنا كشكي زانج دس وان قلت لو تشكي كيماوي بيرنجي يعني بارسنا اسرائيل جوان تشكان خلاص كر يعني بو فايدا امريكا جبه مثلا دي اف تشكانر رژیم گرفتن اف جي اشتا آلمانجا خو جبر بيجي ام دنيرن يعني هنا كي دنابرا روسيا وامريكا دجي اف الهاتنا هي يعني تشتكي فيرنجي هي لسر مثلا رژیم موقف خورد دفي او دفي كونغريدا موقف الرژیم براسي يعني الرژیم جبر كو ام دزان الاوبوزيسيون عربي دست خد نبدا هنا ضعيفونا اوبوزيسيون عربي ده هذه جدا بارشا كي اوبوزيسيون عربي او بتناس كرم نافي هيئه التنسيق الوطنيه او خد معارضه الحاسبين اوبوزيسيون الحاسبين او جيت بشكي الي نظام دغري الي ريجيم دغري وقال لك جالي طرف كردان ده جيت ان حرب بله ما مستا هەگەر ئەمۆرن سەر ئالیێ خۆدیباندۆر لەسەر جنێفا ددووان باشە هەلوێستا هەموو ئالیاوەکی هەبە دەربارەی دۆزا کوردی حتا گۆ نەبنیەت بن وەک ئالیک سەربخوا وا بخوێنن جبر في مدافع كرن دو ترى خذ انه جرك علي كردان بوقتكي بشاندكي سربخو هرن جنيفا ديال حاضر بن جبر كنا نريني اوبوزيسيون اللي صار دوزا كردان اشكرايا خويايا ونا اي ريجيم خويايا يعني اي حد يجنا خويا جبر فيش مدافع كرن انه بي كرد بشاندكي سربخو هرن جنيفا ديال حاضر بن برجواندي دوزا كردي او بباريس بله مامۆستا دناو مژارێ گۆتە خستیە بەرچاو دەدناو نویساننێ خۆدا کو ئەنانیەتا پارتیە کوردی هشت گۆ دووری جهێ بوویە راکەون باشە تە ئەv یەکتەش چ بەر راس وكنت يقولون يعني نظام تفجير كردي ده يعني برجواندي خوي حزبي برجواندي خوي بارتياني ازي خوي بارتياني دانا بيش مصلحه بيش برجواندي قال كردي يعني تنازل لكن مصلحتها خوي حزبي مصلحتها بارتي برجواندي خوي بارتي تنازل لكن لصالحي مصلحتها قال كردي جبر في انانيتك احزابي ما تقدر جبر في ازيا كنت ده ديرين دوزا كردا وندا بدل امزان يعني طرفك جوان طرفان وقت تخيرن طيب مثلا لو اذا صار حضر لسر عرضه بزاتلوجي موقف حسن كريه بريرا خب بريزا ريجيم رستاندي بسفر ريجيم رستاندي او حسن كريه ما يتنى جرأت بك اشكرا بك موقف خاضر يا خويا كرن بفيلاجي ايد ديار ايدن جي قالك انانيت وان ازازيه وانات دليل كو دبج برجواندي خوي حزبي برنامج يعني تم هردم دكار وباري خدا تفكر خدا المنفعه حزب دكرن المنفعه برجواندي قال دكرن جبر مضايق خويا كرن انه زي حرب طرف جتايا دي دبج انانيت خبر بن دبج ازازيه خوي حزبي بردن اف فرسنتا كديروكيه اف فرسنتا ديروكي كيو رجلات مهاره بركي الجار قدن اف فرسنتا ديروكي ناي يعني جبر انانيتك اولاد جبر ازي اف بارتي كده اف فرسنتا ديروكي وجلات مهاره وندابه بله وقتا گوتن حتا گو كرد پارچنا لسر دستيا هفريزيه ولسر
هف بيماني وهناك جدي ليوا بهبن جو بريارج بليوا بدن تفيك تشاوات خويني يعني كسي هر نخودي بريارا خونا كرد مادام نيكن كرد نيكن يعني اگر كسي دن بريارج بر كردور بدي معنا خاز نبريارا كردي دار بريارا خو وكو او دخازن دي بريارا جبر ويج بدا يخو يكن بي كرد برنجي تسر بخارنا جنيفا ديان نبرنجي كي كسي اوبوزيسيون او كسي ريجيم كسي برجواندي كردان فارز تنا غير كردان يعني جبر بي كرد بي خو خلاص بيجينا خيدان برهدا بيك دنجي بيك خطابه هر جنيفا ديان حاضر بنو برجواندی گله کل بپارزن. بله ماموستا عبد الجبار شاهین فرنسا تمر بو سر هلا تلفون ببور دمام نما متخص ام بهتر دمي بدن تالي دمباش. لباجار زاخو بحذربونا هجمارك مزن جخلك روج آوای كردستاني سمينارك لسر تو روشا تفقرات سياسية كردي وخوناغا كو ايرو روشا سورية تيدا درباست با جعالية دكتور عبد الحكيم بشار و هات الدار خستن زانيارين بهتر دوي راپور تيدا بحاضربونا ماموستا سعيد عمر برپرسي پيونديان دروي البارتي وهجمارك مزن جخلك روج آوای كردستاني يلي باجار زاخو واندامي لقي هشتي يي بارتا ديمقراطي كردستان سمينارك هات لدار خستن جلاين دكتور عبد الحكيم بشار سكرتيري البارتي وتيدا هات شروع بكرن روشا تفقرا سياسي كردي وقوناغا قو ايرو شورشا سوريا تيرا درباز بي ايرو شورش كدي قوناغا كدي كشنك بفرح السر هوية شدد دنا سنو عليات كشنك ايديولوژی چه بنا حزب متطرف و حزب معتدل و دست بيبويه هيدي خلق الآغاز التجيب قرطاس صناع كردي عربي شيء هيدي جاي حاضر كل آغاز أفحر سرد إسرائيل للسوري حرب جيار بدن وبلش ورجع سنة خطورات جو ماشي ام كل وقتك ام بجداني شورشي بونه حتى لك ام بجدان بشرشين ام ذيك وقتنا للسوري تشيبنا ما قربنك بمعنى ام ذيك وقتنا شمال الكاثوليك الديمقراطية شنا فقيرية ام ذيك جالا خطير قشتن الشورى لاكوكي أمين باستقرار أمنية تشكل تسوي هذه ما في غربات بكل ما في لك وقت أم بدينا أساس كيف تعليم بكل ولسر دانوستاندني ي البارتي و بيدي و كاريغو بيدي لسر عرضيتك دكتور عبد الحكيم قوتنا خبر دوام كرو قوت مشترك مشين استراتيجية برادري ما يبين سر مشين عكسي تماما تمشي وجبر ويجي هين ما ناف خوانا نقردية ام دوين فرصتك ديجي ام كاربن بهاف دور بلكي مرحلات هالي بيجين قناعتك بوشاش درن تشتيل برجع وانا قال لجزيرة شد بفاشن رجوية هالي ريجيم اراخ وكشف دكا ما شاشان ناكوكي دناب سنة وعلويات تشيبونه نما ممكن بهاف دور كارب بيجي دولتك مركزي نممكن بهوري نماي كشنك بفرش شيء وسروي شيء ترسل الجم في اللاو درجة هي الاتجاهات المتشددة ترسل الجم كرداي تجربة كردي بده صلاة سوز داون دانه جبروي ام بينن دولتك فدرالي بيتر وعامل استقرار بالسوري وعامل ازدهار بالسوري وعملها راح تجيب نعملها تشتت حتى انا كمعارضة سوري برنجي يقول أم تخاص خلا دايبر ليد وسقامة وائتلاف ده يك جوا خالي سركي قوما تثبيت كتير وقت ملاحظة قبول نكرنا بس وقت تحفظ إنه حقي كردها هي جو كار بكش بدلو تك اتحادي بيجاري قالك محاولة مركنا أم في خالي راجل هناك عرب استفزاز بن موجود كيس استفزاز مثلا قبو حق
إيدي محاولة بكن حق خبي بكن أما نبدأ في ترنجي بيقولين أما بحوارك كيلو بفره أما عربة قانع بكن قف فدرالية مصحواي بري آما بن يانا نفدرالية به احتمال الشر كدو دريش للسوري هبه عراقي بكن برجع كردستان فدرالية قلق سقرار لهيه دداویە سمیناری دا گەلک پرس و بەرسب هاتن کردن و بۆ جوهێ دڕەحەتیە ئالین کەسن بەشدار دوێ سمیناریدا بۆ بەرنامە ئارک جەمیل ئۆسێ زاخۆ دەستەیە ئەرکانە ئەرتشە ئازادیە سووریە ڕاگەهاند کۆرەخستنا دەولەتە ئیسلامی لە عراق و شامێ داعش یا بسەر ئەلقاعیداوە دوو سەرکردێن ئارتشە ئازاد کوشتن لە گۆرک و ئارتشە ئازاد ڕادگهینە فەرماندارێن بە ناوێ ئەحمەد جەهار ئەحمەد وأحمد القادي وشوفيروان عبد الحكيم الشاهر بري خدابون باكوري سوريج بو أليكاريان بجهينن ويدفري هروها ارتش آزاد ديار كرك ودما أو بري كتن بيوندي بوان رهات برين وبشترا ناسيارا كيوان راقهاند كوي أو دو سركرده لبارجه كداعش لباجاري عزازيا بالسر أوبوزيسيون حلب وديتنا لبشتي روجك داعش هردو كشتن روانگەها مافێ مرۆڤان لە سووریە ڕاگەهاند کو ئانیا ئیسلامی جهێن ئارتشە ئازاد لە نێزیکی دەرگەها بابل هەوایە سینۆری دناوبەرە تورکیە و باژارێ ئیدلبێ کۆنترۆل کردن پشتی شەر و پەفچوونên دژوار دناوبەرە هەردوو ئالیاندا لە دەردۆرە عەمبارên yên ku çekên ئارتشە ئازاد تێدەتێن ستۆکkirin و لەسەر گروپên ئۆپۆزیسیۆنا سووری tên بەلاف kirin ji aliyê xwe ve berdevkê ئارتشە ئازاد لوئەیل مقداد گوت هێزن ئانیا ئیسلامی ئەو خاپاندنا و ژوان ڕگوتیە ku ئەو دixwazin alîkariya wan bi parastina çekan bike lê piştî wê ala artêşa azad rakirina û ala xwe danîne cihê wê hêjayê gotineye ku aniya îslamî yekîtiyeke ji 6 grûpên leşkerî herî mezin hatiye ava kirin lê çi leşkerên bi her du yekîneyên girêdayî el-Qaîda û Cebhet Nesra û Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê têde tuneye lê kesin îslamî tundre û li xwe digre û di sêşema borî de xwe ji serkirdayetiya Artêşa Azadiya Sûriyê kişandibû û rexne kiribû. Netewên Yekgirtî ragihand ku di bîstê vê mehê de aliyên opozîsyonê û hikûmeta Sûrî bi fermî wê bên vexwendin ji bo Kongreya Cinêfa didwan. Sekretêrê Giştî Netewên Yekgirtî Ban Ki-moon duh ragihand wê di bîstê kanûna 2012 de vexwendiyek fermî ji her du aliyên opozîsyona Sûrî û hikûmetê re bişîne da ku beşdarî Kongreya Cinêfa didwan bibe. Berî niha hevpeymaniya niştîmaniya opozîsyona Sûrî ragihand bû ku ew wê tevlî Kongreya çareserkirina krîza Sûrî bibe. Li gor nûçeyeke Kanala El Arabiya Ban Ki-moon ragihand ku wê îro li gel nûnerên navdewletî û Erebî Exder İbrahîmî bicive û xalên Cinêfa didwan got û bêj bikin. Herwiha Sekretêrê Giştî Netewên Yekgirtî ragihand ku wê ji bo avakirina hikûmetek veguhêz bi desthilatek temam li Sûriyê kar bike û rejîma Sûrî jî ji aliyê xwe ve ragihand ku wê bi şandek fermî tevlî Cinêfa didwan bibe lê ew şand nikare çi biryaran bê Esed bide. Yekîtiya Ewropî di bîranîna çûyîna hezar roj li ser krîza Sûrî de diyar kir ku Sûriya dibin tundtirîn karîsatek mirovahî de derbas dibe. Komîsyara Alîkariyên Mirovahî di Yekîtiya Ewropî de Krîstina Georgieva got hezar roj bû sedema kuştina dihê hezaran ji zarok û jin û gelê Sûriyê û penaberbûna milyonan ji derveyê welat. Serbar kir ku gelê Sûriyê hezar roj ji kuştin û tirs û mandîbûnê derbas kirin. Georgieva hêviyên xwe bi Cinêfa didwan ya ku biryara di meha bê de bêldarxistin girê da bi dawîbûna krîza Sûrî ya ku bêhtir ji 150,000 kes têde hatine kuştin û nêzîkî 3 milyon kes penaber bûn li gor amarên Netewên Yekgirtî. Di dawî de Krîstina banga li civaka navdewletî kir û herwiha aliyên beşdarî vê milmilanê kir
بەهەسەنکردنا دەرباسبوونا ئالیکاریên mirovahî ji bo gelê Sûrî. بله تماشاوان هێژا niha jî li ser mijara alîkariyan ji bo penaberan û ev rêxistinên gotên amadekirin ji bo vê yekê ji Danîmark siyasetmedar Mihemed Cimhan mere serhêla telîfonê. Dema te baş bê mamosta. Dem baş serçavan. Belê bibûra te ji Nerwîc bimerey. Belê li gor amarên Yekîtiya Ewropî gova 1000 roj li ser êş û azar û derdê ku xelkê Sûriyê tê de derbas dibe daxuya kirin. Hûn vê yekê çawa dixwînin? Rastî ew helbet em hemû kul derdê xwe zanin yanî rewşeke ku miletê me tê re derbas dibe ku xelk dibînin ku tiştekî di dîroka beşeriyetê de bi vî rengî ti caran nehatiye. Lê ew helbet birîna me careke din bêle dikin û li vê derê herkes jî hero hûn dengê min dibîsine? Belê belê fermo. Yani tiştekî helbet xelk li Ewropa birasî gelek dixwazin yani dilxwaz û rêxistinê merova da ku kar dikin û aktîvin gelek alîkariyê û dixwazin vê rewşê rawestînin. Lê diyara zehmet e û ev jî helbet tiştek yani 1000 roj di şerekî bê ew çi pirs girêka li pêşiya xwe dibînin mamosta Mihemed? Ew çi dibînin zehmeta gukaribin alîkariya mirovahî bikin li Sûriyê? Yani gelek bêjin astang hene dura alîkariya yani astang mesela şerê ku hundir da çê dibe yani îro behs dikin dorê 5 hinek bê 5 heta 7 milyon خلق هندری سوری داره پناهنده بونه جی خواه جماله خواه بدور کتنه جینه دن هر وها یعنی اف نگانه خلق ای بدغازن آلی کاری جی بکن نگانه بجیه گینه نگاه ما پناهنده گینه نه مثلا لبه داره لنرویج گلک جارم ما بر پرسیار نرویجی را محاوله کری آلی کاری دغازن کانه پناهنده aynı vuru per yani cevap ya meko imkani tenana kublacı bendergen ev her bitir zahmeti dibinin ber derbat disa yani rekhasten alikariya wan diken digena wana harin dige wana işte le cihana ko hatına azil kenin dünya kasnikane alikariya wan bakar yani dünya duaze şey le gelak taraf hana البت جبو ارمانجي خو جبو سياسات خو لهندري سوري ناوازن كو اريكاري بوانكه يعني او خو بروبليمك پر مزنه پر زحمته علي وار سني كدغازن اريكاري بكن والبدر النرويجي قال لك انا ودبيجين يعني پر زحمته بله ماموستا هلمتك وجهها بوجبو دانا هوا اليكاريان برا جبو و کسی پنابر لروجاوای کردستان لسوریه بله چه انجامی وی که بون؟ بله والله این یعنی او بخوا هلبت ادغادم چی که بیجم که هر کردک باور کن لأوروپا که هیا و لحر داره دغاده آلیکاریات بکه یعنی هر یک گوری امکانی خواهش با گوری که دست که دیگه خواه دیگه که گوری پیوندی خواه بیجن به يعني بسلطات ولا ترى شيء انا ما يجي وكي امجي هناك جروبك يعني امكاني هنا وكي شخصي دوستاني ببارتي النرويجي را ابغى انضم بارتي النرويجين وسياسه مدارم دي بارتيا كار يا اخر مزنه النرويج ده يعني دري بارتي را ما قالك بيوندي بوزير التربيه النرويجي را كيف ما آلیکی یعنی هم مخواست هم آلیکاریا سیاسی هم مادی. لما قام بیشتر هالبجاتن دمك ناس زودا چی بو حکومت کدا دست کسی پارتین راست إذا أنا أم حاضر ذكرنا نامك عيني بشكلي جبو آلیکاری
و گوکانبن آلیکاریا کردا بکن کد ژنیو تو دا آماده بن او آلیک آلی دجی ملور لباجار استوانگر نها اکشونه کم بیجن حمله ما بیکریه بری دسه حیوان ما دست بیکریه هر روزی شمی ام صندوق آلیکاری ای پران دبنا باجر دگرن باور که جاده به جاده ام دگرن آلیکاری دوغازن خلق آلیکاری دکه براسیج آلیکاری که گلت باش ته يعني قوري إمكانية خوا أم دكنا ونرويجي ودوزجي وكردجي كيش دوغازن آريكاريا بكن يعني بمرة فراكم بكن يعني قوري إمكانية خوا أم تشنا دكن أو جي بهفكاري بريخستنا كنرويجي را تبيجن ريخستنا آريكاريا پناهندان بله مامۆستا محەممەد ئەم هێڤیا سەرکەفتنە ژوەرە دخوازن و ji هەر کەسێکی گوبخوازێ ئالیکاریە ji پەنابەرێ ڕۆژئاوارە بکێ gelek spas ji bo beşdarbûna te dibimînet xweşiyê de temeşevan hêjam îro jî gihand geşta xwe ya îro dawya wê bimîn xêr û xweşiyê de dubare ser nûçe. Piştî du rojan ji civînan, îro civînên Encûmena Niştimaniya Kurdî bi hinek biryar bi dawî hatin. Encûmena Niştimaniya Kurdî endametiya xwe di desteya bilinda Kurdî de ragirt. Abdulhamîd Derwîş tişta PYD daxwaz dike ji serban û xewnên Kurdan nimistira. Daeş avê li ser bajarê Kobanê dibira bi cîbcîkirina wê ji biryara dorpêşkirinê re. Hoşyar Zîbarî PYD gelek nêzîkî rejîma Esed'a.